bill pilong ke private bill bangke laso buthak itung ta theklong mati consent gipi ke president of India da consent pialam itung theklong mati di president of India consent gipi ke asolam gali laso bill ki bangke phan ari sieta non kiman pona MP laso contribution ki claim ke public meeting long ta nje lo alang li ki claim bo result ta konalo polo tangte non 125th amendment itu kipon ho laso bu laso private bill bangke contribution kipon ko laso alam mangi clear ben do lasi ili tum mane ladak ahopet alam ki matha nain bangke non tu ningsi ke dorkar bang kono lo tangte ili tum hini ke thoma power be tu try mass movement rathur pak pen chi songnang ko bon nang ji kangkiu nang ji claim lo lata lapen pinang tum hilia mucholo pinang tum ke pongkulo pinang la sondro halas na claim na kali lo pinila so stage kiban lata isia chapter ihina na ke lanchot kali dharna bon kangkir chot kali ili tumang hele kaman rongrang be dai tu claim nai India army aphan India mane Assam government aphan itu ke chidan ke hele ke nai bomb be nai ila lapon da ili tum claim sta ultimately a result ke dona lo ke ba ili tum lo aprang MOU do lo hala ta claim na dai lo sta non api MOS do sita lasong bong pen no itum tactfully bangke through discussion pen pa itum boris na government along itum ki do pen government afan ki be pen government along ili tum kachi pa chong pen pa itum claim sinang ko long si ili tum ra afan bang confused with that nei ko lasi non bangke botai si ni mithang afan si CM sarang khalo nang li bangke carbon long fan pinan de CM afan pinan pinan nang li development akam claim long mo pinan nang mane pachilar dulu aja no misen lo claim manseng aja kami karbi tunta utui bomlo sita nangli tuma kenangji bangke autonomous state dulan lasi ni doboma hosi autonomous state ta mona pachun kitikan ko kan ni alam ta ni tuma apanang thanpet ini ki thek mo lasi rada fan bangke ni choning ri bangke je non chingwai chingsai pen pachun na pula bangso ini tuma fan insam jin pen kaddu ka be akhei fan pangrum pon rapet pen ili tung chuki damtang MOU huta MOU che talk back kunangai koinde tu megi kai do la bang example experience ke well experience do state of that lasi tung tactfully pen chuki damtang itung kache song do rathur pada do hile ki ota do non itung chika inside pen ili tung try na ili tung ki chun un ili tung athe pipot ma non a chief minister bang dong si itung bang kang hon ke tan athe chief minister ili tung manang ke rap ke ti ga jani si pini ili tung chief minister bang ke non appointment and thing ni itu CM dong si ki pulo te anytime ta ili tung bang ke kaching vai dam lo kaching sai dam lo laso expectation la bang positive si itu accept nahi kusi ra bang ni mangi last bange aun nuit bongo sena pusiripu la tinga ka ino press amune roma ino press amune to bongo sena ke patang ke ala la salam ta la mune to bedak society alo bagi ke pamisan kali ohomia alo me protikriya yel hokti circle lage reactionary circle me tumi po bange laino la to bhanu bage tum chire pakan di ako itum themno 7 chotagale penangan APSL se meeting lo dai ye katharo lo security asan banghinia mone do kuching choipo na pai ta chiko gai soksma ta dei alang lo se don creativity lake permit ma law and order pen permit ma latu malong pene receive do ma pima dong si permission do law and order pen ta permitted pula tam te netunu puya tan netong ka chinia tenge ave lake lason ke use lo bang ke mane theglong le no hota naile dictator se bande pe belek tai ho Idi Amin na lam lo pe hol hai tong claim tai ho Hitler atong claim tai sita ladak Indian administrative system ke strong pe ladak Indian administrative system long lan ke strong lo lason me mang ke la ke ni anukin phan la sil hai pothak inquiry nai la si kopia leadership ke no ha to ra ta phan ka do ka ben asawa Trump ben komchat se dala tum kiwan ke ki ther ma pi ma ko se jare ki pu athe mithanga security ta police kali alang tum ka silam security ke silam tan jong si vi hai purote rak ta phan ki ther ben wan hai he jati ko jong si bilongo bongo sena alam ta alang li tum ka silam a bongo sena binong labang ke jong si bongo sena ta silam hai koda ben thang order ben the security ason silam hai autonomous state alam resolution of epin ta hempre ke ham jikrong hai
assembly long doctor pinoma dorsin long han ye don rek ta theglong le dat la lo polotan te chini nai nang dum kado ko press to ba kado ko ke thek kire kar bia tu uwe ke mia tu non resources kona tu chini nai je la tum kopi si ka represent no solar bidam ta kroikre so ini ke school one ta kroikre ta gelada flyover le wa ta kroikre pinwa skill hankim da ta kroikre de long kim pi da ta kroikre no nako solista ba to hankim ji lada kene pinoma council la so staff ato ha MDC MSC la bangke pinoma staff ato han am lada 173 crore dak hankim ji G+1 G+4 G+3 hankim ji la ta la tum ke theklong le kes bi bon la ta la si latum kopi ka represent dia pasti latum aning gama kar biara tum arjunai latum pasti itu mana nak arjunai kali latum pasti arjunai nangtung ko mane ejanma autonomous state lam the isi alam to region so ekenta latum pasti krong acting so peng handbrake kya nge sum gurungai